Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Дӯстони азиз, ман ин влогро рӯзи 27 сентябр ба навор гирифтам ва 27 сентябр дар тамоми Россия рӯзи дошкольного работника мегӯянд. Ин яъне рӯзи воспитателони детский сад мебошад ва аз ҳамин фурсат истифода бурда ҳамаи коргарони боғчаи кӯдаконаро табрик мегӯям ба ин рӯзи байрамашон ва ба онҳо умри дароз, сиҳату саломатӣ, дар корҳояшон муваффақиятҳо, комёбиҳо таманно дорам. имрӯз якҷоя бо шумоён ба воспитателони Ҳасан Ҳусейн ва Малика падарка тайёр мекунем. 30 сентябр детсад кор мекунад, дер бошад ҳам табрик мекунем. Видимо, сама посередине нарисовала. Ой, кошмар. У него борода выросла, уши такие офигенные. Борода такой. Это человек. Леня, ты кому? Я семью. Умничка. Хасан, ты кого рисуешь? Я Акотаида Киргиз. имрӯз барои обед картошка бирён мекунем. Кӯдакон хоҳиш карданд. То бирён кардани картошка ман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. Як савол буд ки пурсидед ки дар влогҳои ман кадом суруд аст ва кадом сароянда мехонад. Сурудҳое ки ман дар влогам мемонам, ин сурудҳои сарояндаи маҳбуби деҳаи Ашт, мақсуди Аштӣ мебошад. сурудҳояшон бисёртар дар васфи зиндагии модар, ватан аст. Бисёр овози фораму дилнишин доранд ва сурудҳояшон авторские права надорад. Асосан ин ба блогерҳо дахл дорад. Ҳамамон медонем ки дар вақти монтаж кардан суруд мондан бисёр проблемаи калон аст. Асосан сурудҳо авторские права доранд. аз ҳамин сабаб метавонед ба канали мақсуди Аштӣ обуна шавед ва сурудҳояшонро гӯш кунед. از باد خرابم کن و بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم
افسانه و خوابم کنو بگذار. барои полдник оладушки пухтем. Акнун салат бо крабовые палочки тайёр мекунем. Марҳамат бо мо бошед. барои салат ба мо лозим аст биринҷ 1 пиёла, крабовые палочки, тухм ва кукуруза. ҳамашро якҷоя мекунем ва бо майонез омехта мекунем. акнун тӯҳфаҳоро тайёр мекунем. дӯстони азиз, барои ин ба мо лозим аст 3 донаги шоколад, крем аз фирмаи Faberlic ва гел для душа. نسیم بینواز، دل آزرده ما را به نسیم بینواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، به تن باز رسان. دیده ای حافظ یارد، آن که بودی وطنش دیده ای حافظ یارد، و مرادش ز غریبی به وطن باز رسان، به وطن باز رسان، و مرادش ز غریبی به وطن باز رسان، به وطن باز رسان. یا رب آن آهوی مشکین به خوتن باز رسان، به خوتن باز رسان. آن سیه سروی روان را به چمن باز رسان، به چمن باز رسان. ана дӯстони азиз, падаркаҳоро тайёр кардем. ба фикрам ки бисёр оригинал шуд.
фикру ақидаатонро дар комментария нависед. Видел, что и сердечко красивее сам сыр. Это я делала. И там Лиза красивая, здесь Маша красивая. И в честь чего это? Это просто так. Просто? Спасибо. Ну, пора уже спать, все на себе. дар ин ҷо Настенька барои ман сюрприз тайёр кардааст. Настенька бисёр духтари меҳрубон аст ва бо воситаи ана ҳамин расмҳояш, паделкаҳояш ба ман меҳрубонию муҳаббаташро изҳор мекунад.